when you suffer Owusu Bempah can be here. But let me set this record straight. You suffer Owusu Bempah didn't able. Asam ne kwa beji na suffer Owusu Bempah didn't able. Say, see, I'm a manako look say. I see say suffer Owusu Bempah say we are rejecting Naana Brown. Suffer Owusu Bempah say, Papa that, Papa say, Papa that, Papa that, Papa say. Etibasa na ono so ye nipa. Ngege wakumbi ama papa no my ade Naana Brown so wakumbi mu nyina matra mo best. But ntokwa no entro bi bebem. Mwamu PSC na Natalie na mabeje madwa kese ewo Attention TV so aye radio and TV presenter eba benede mebebro ensem no ede agu ensem kese a etwagu ye social media wo manga na munene mene mabo empunipu Attention TV so ni mebeje musiku ha ede ama metiefo ene mahwefo ewo Attention TV so ne de ensem be na etwa ede gu ene de Reverend Owusu Bempah enua ababontin abeka ensemi mepa mo cho meslema mo subscribe ye channel no e ma ye mesere mo na Natalie ntio mo subscribe ma me fefefe na mo fa mo comment ne fa comment box nim en fa me ready e ama mo fefefe na me se mo like page no ho mo like ma me mo amodo ba mo PSC ba kope na mo share my mon share across all the social media platforms ne so emfa emay sam Reverend Owusu Bempah sofu penny enua bema abeka nsem bi de afafa ne kokoso no mumienko na mumienko tie nsem a Reverend Owusu Bempah enua bema ababeka amisa na ma bi koso media na so that me set a record straight entoko bia Maame Ngege ne Naana Brown obia no me I don't care no yeah no dey more personal issues no dey family but say ya na start here and ma no kwasem no say Apostle Dr. Owusu Bempah e ko fa man krado mo so be fa AGRADAA mo so e ma AGRADAA nya papa ne kasetia ma yesi papa ne be patantokwa so for penyin o tene ba bi ana de nam sa issue we aso ana ema yekosi ye nanka papa ne ti ho no Rolling Star mo kra no wantimi anche papa na antum Rolling Star mo those days nanya kabi ma min kabi amamuo wantimi afa papa na antum nanya na abaya nko no abre a prophesy ediniti ne na asori agina wa to ama won edum beba bam ano mu ba betray papa no ebi ano mu pom bi aye dada na so efiri ba bi efiri na de be pem sa pempen so ekoduru ye no ni nyina na se ekwan ba na fast start ye start free ba bi ena de be wie ba bi a asem ni pie ye no na se ni nyina akoba se ya amanfo dosofo Owusu Bempah amanfo akoma da papa no so di papa na chi ebi a papa ni nya problem obi ana ebi a obi anidi ana broadcast ya mo social media e ko ba nyina mo bebre o a amanfo efele o mu nyina no uyi 100% a emu 98% papa ni ho do enu nti na man follow mu and it's a fact madam fo mu koba others ni nyina mo bebre o a suffer Owusu Bempah ho do enu nti no mo follow mu it is a ban say na mumma followers no any atidifo na ya confused ejira say suffer Owusu Bempah better no rule. How can a king rule a divided palace ahimfi asumdwe ni ho no e better no hina timi awuru ntimi nwuru da ahimfi asumdwe ni ho no e better no hina awuru because omunum say munyina mo ye baako mo kasa ma papa no until at the end of the day no ana mo fa say mutrim say
Owusu Bempah nya sofo ketwa ukrom ha e wo Ghana ha ana tama na blogging work enya men papa no odi ni sofo ono kro ya sofo no wonko radio so onko TV so but mo hwede enya menam na basa so eye wadi sofo ache ni mo odene onye ni paketwa ukrom ha o yese bunya opportunity bi na sa mo ben papa na ho mamo ntoto ne ma bi ase na asebire no I have foreseen it. I have foreseen this issue. But I think that by 2-3 months ago, I have foreseen it. So, Mama Yenya wetime, wakame, wetime, wakame. Whatever the problem, whatever the situation, biara, me Ngege ne Naana Bra will be an my personal issue, a massive, me so sane man so. But the main problem is here. Ono na dwini mu no. Na ofisi one papa ne ko. Wakasa tia papa no. Wa yinso to papa no. Ama ye mu bi ke ye nya akoma yare. Enam so ama de besisi. Ama nsem bebere pie mu de. Ni nyina ye nyina ni musem nya afa ne ye beka ho asem ha. Menti ase. Se de enti a se obi ben Owusu Bempah anase se obi ben papa no a enkrofo bi nye okay on be ben Owusu Bempah no enkrofo bi nye okay with that and I still don't get it no ma fa kwan bi aso na a creative problem yanhwe before se papa no ko Kumase ekoya na okoye program Asante region yaji program ni jinem na ye nua ba akoso wa ahoma yesu sister akoso na ofa papa ne life here and there papa ne program oye nyina ofa life ni nyina ewi ase afem ahu de kwasi ye na just akoye banta to banta ase asiv se mo Owusu Bempah kura adini bio e ba sa nipa na ode akoma papa bedi papa na chi no onya hated e wonimu why very hated oye so hated. And also until kwada sent to kwa ebesi whatever the situation dey see here my personal problem will be amfa ho but ni nyina ko be wie se e Owusu Bempah dini ne ye ho asem ne ye ken papa no nya sofo ketwa sa o social media na ayafo papa no nya sofo ketwa sa o mom yan started this categorically ana AGRADAA ba bontena be ka se ya che no amana ko se saba wasachira na dwene won toka oni amanfo oko eho enu nti wano na dwene mu no on pese wo beku biu AGRADAA so no obi ane ne nko ono na betwa antro de nsam toto Owusu Bempah so now AGRADAA ka se won ku biu no se bia Naana Bra ne Maame Ngege mo personal issue no there no one care about that now ye nyina ye de ye ni agese AGRADAA se on kubio na ko on kubio no eye ono AGRADAA ne nkrofo no omu camp ho asem ana o se won kubio no yaji AGRADAA atum o medi papa atembio ye nyina epepisi mamu re mfisi antokwa na ikoso no AGRADAA betwitwa antro eto Naana Brown ni kunu so se Naana Brown ne bana wa wo no kra no enya ai Santiago ne bano no mo te sa asam na se enya Santiago bano no na manu osum na se papa ana no kwasam no se wone kan se na bana fa afuro emu binya poison crank ye no no sa asam no hui and this is very serious issue me sa makwa ba ediba attention TV so makra mo na se ne yesan emehia